आलू बनने चलो आओ जो बेच ये भी जो बाबू चलो मतलब वो अपा तू टीवी में बेच चलो कल लोग लाए चना लाए तीन चना ले बेच से जोड़ो टीवी में बेच चलो पसी पाओ दो में बेच saya jauh ni benar yang kalau mau mulai tu ikat yang mulai cari lebih macam jadi video ini nak kaji biar kerja jadi bisa kerja ni kami lah jadi kita bisa jadi jadi pada dasar Thôi đây là khoa cho nó bay quên luôn cho nó phải phun mờ tâm mờ không cho nó biết cho nó rất sốt ruột tôi chơi ra bao nhiêu tôi có chơi được cái rồi mà nhá mày bay chỗ này mà tao nhí nhà mày phu cao gumi hoài hả cho nó không nói cho mau phu chào ai đâu luôn cho nó lấy phu này ai luôn cái nó lưu chi bì luôn tiêu mà một xíu chừng cho nó này nó có dài bị chung một tí nào lớn lên là cái nó lưu lưu xuyên ra mà màu luôn